नमस्कार दोस्तों, हमारे भक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस पावन प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं श्री हनुमान जी की महिमा, उनकी असीम शक्ति, भक्ति और कृपा से जुड़ी प्रेमदायक झलक। संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और जीवन में साहस, विश्वास तथा सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार ओम हनुमते नमः। 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 ओम
हनुमते नमः ॐ 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 ॐ हनुमते नमः 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 ॐ हनुमते नमः
ॐ हनुमते नमः। 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 ॐ हनुमते ॐ हनुमते नमः। 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 ॐ
हनुमते नमः 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 ओम हनुमते नमः 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 ओम हनुमते नमः 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 ओम हनुमते नमः 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 ओम हनुमते नमः 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 ओम हनुमते नमः 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 ओम हनुमते नमः हनुमते नमः हनुमते नमः
हनुमते नमः ॐ 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 हनुमते नमः
हनुमते नमः ॐ 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 हनुमते नमः।